Pakshada Yumpum Uipamar Uipapaukara update Taujari. Ministry of Social Justice and Empowerment Gi report Marivogi Upon Bamisingi Manunda Sada Kunitoi Dasmik Marina Yu Thakpadagi Kwadaki Yamna Yu Thakwa Nipan Suba State Waire. India Legaki Ministry of Social Justice and Empowerment Gi Makidagi Pongdolakpa Migration of Substance Use in India 2019 की summary of report की मतुंगिना मणिपुर की कुमजाली सिंगनी तरह का मतोई पांगथोकीबा census population दा मियोई लाख 28.56 लाइकिबदा युमफम ओइबकी मतुंगिना लेबाग असिगी ओइना मणिपुर दा अपुनबा मिसिंगी मनुंगदगी मसागी सही तरादगी उम्पुद्रा मंगा फावगी मनुंगदा लेबा मियोई सिंगना यु थकबगी सांगसादा कुनगनिथोई दशमिक मरी यौबगा लोइनना लेबाग असिगी ओइना ख्वाइदगी यामना जु थकपा स्टेट सिंगी मनुंगदा निपान सुबदा लेरे हाइरे रिपोर्ट असिगी मतुंगिना मणिपुर दा गंजा थकपगी चांगना पुनबा मिसिंग असिगी मनुंगदगी मसागी सही तरादगी हुमपुद्रा मंगा फावगी मनुंगदा चादा अनि दशमिक निपान की मियोई सिंगना हारिबा माय का पचिंजाग असिबो सिन्नबदगी लेबाग असिगी ओइना ख्वाइदगी यामना सिन्नबा स्टेट सिंगी मनुंगदा निपान सुबदा लेरे हाइरे अदुगो पीएम अमसुंग हेरोइन सिंगबदा सिन्नबगी चांगना अपुनबा मिसिंग असिगी मनुंगदगी हारिबा सही तांकक अनि असिगी मनुंगदा लेबा मियोई चाद मरीना सिन्नदुना लेबाग असिगी ओइना मंगा सुबा थाकता लेरे हाइरे अमरोमदा डाइजी पाम अमसुंग स्लीपिंग पल्स न सिंगबा सिन्नबगी चांगना अपुनबा मणिपुर की मिसिंगी मनुंगदगी सही तांकक अनि असिगी मनुंगदा लेबा मियोई चादा 1.43 न सिन्नबदगी लेबाग असिगी ओइना ख्वाइदगी यामना सिन्नबा स्टेट सिंगी मनुंगदा अहुम सुबदा लेरे हाइबगा लोइनना डेंड्राइट नेल पॉलिश रिमूवर न सिंगबो मायका बचिंजाक ओइना सिन्नबगी चांगना मणिपुर की अपुनबा मिसिंग असिगी मनुंगदगी मसागी सही तरादगी न तरागा तरेट फावबदा लेबा आंगांग चादा 0.65 न सिन्नबना लेबाग असिगी ओइना हारिबा मायका पोलम सिंग ओइना सिन्नरिबा स्टेट सिंगी मनुंगदा निपान सुबदा लेरे हाइरे पनबजाबदी रिपोर्ट असिगा लोइना फोंदोरक्लिबा वफम अमना हौजिक मणिपुर थोक्लिबा वाथोकसिंग असिदा मसागी सही कुंथ्रागी मखादा लेबा नहासिंगदी सरुक जाबगी चांग यामना वाटली हाइना फोंदोरक्ले नोंग सिंजंग तारकपदगी मियोई मंगा सोकले बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की थांगा एसिगी मनुंग सन लेबा मोइरांग खुनौ अमदी कायेन फाबगी लोनबदा लेबा काइमांग लौफम नंगासी नोंथिल पुंग अनि हेलकबा अदवाइदा नौ सिंजंग ब्रज तारकपदगी लौफम अदुदा लौ सुदना लेबा मियोई मंगा सोकले सोकलबा मियोई मंगा अदुदे माइकाम नाउसा सही कुन मंगा अपोकपा लेगिदबा एम अचौबा फगाकचौ इखाई माय लेकाइदगी हौजिकना मोइरांग खुनौ माय लेकाइदा हांगबा रिलीफ कैम्प दा लेबने मागी येथंगबा थबक येथंगबा खोट ओइथंगबा ख्वांग अमदी ओइथंगबा खोंगदा ब्रज तारकपदगी माइना चाखे फाइरेमबम बोय सही कुंथ्रा अपोकपगी मिंग पीएस बोरबाबू मोइरांग खुनौ माय लेकाइदगी नि माकी नंगल की सरुकदा खरा सोखे लोइना माकी हक्सांगी मखा थंगबा सरुकदा पंगथदुना लेरे लाइफ्रापम ओंगबा सही कुंथ्रागा निपान अपोकपा लेकित्रबा एल मंगी मोइरांग खुनौ माय लेकाइदगी ने महाचु हक्सांगी मफुम खरादा पंगथदुना लेरे माइबम बिक्रमजीत सही कुंथ्रा अपोकपगी मिंग एम बिक्रम मोइरांग खुनौ माय लेकाइदगी ने मागदे का हेना सोक्तबना सीएससी मोइरांगदगी हिदाक लांगथक चाननबा डॉक्टरना पौताक पीरबा मदुंग डिस्चार्ज तौग्रे हाइसनाम बसंत सही निफु अपोकपगी मिंग आइस इंगोसा मोइरांग खुनौ माय लेकाइदगी ने मागचु का हेना सोक्ते हाइरे सोगलबा मियोसिंग अदु कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मोइरांगदा फुखतुना लेकनाके असोकपसिंग अतुना फंगदोरकपगी मतुंगी नंगासी नुमित जुंगबा मतुंग पुंग अमगा मखारुम तारकबा अदवाइदगी नोंग चुबा हौरकपदगी मखोय मंगा पुना लबुगी मफम अमदा पुनसिलगा युमदहन्ननबा वाखनदुना लेके तांजा अदुदा लेप्तुना लेबा माइकम नाउचादा माइबुलगुमना ब्रजादु तासिलखी मदुदा मखोय मंगा ngahek wakal takide नाउचाना लेपा फुरित खोंग्राव मदद मदद ततुना सेगाइखी मखोयदा ब्रजता सिंदुना सोकले हाइबा ताबदगी लेकाई मियोसिंग लाक्तुना मखोयबो हॉस्पिटल पुखलकपनि हाइरे लेटबाव हाउकिपना कन्वेनर ओइबा मिफमना यो यूनाइटेड कौबा अपुनबा लुप अमा सेमग्रे मणिपुर की ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स की मिनिस्टर ओइदुना स्टेट लेंगा की तलब सादुन लेरिबा टेंगनौवल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए लेटपाव हाउकिपना कन्वेनर ओइदुना मिजोराम की आजुलदा मिफम अमा पांगथोलगा यो यूनाइटेड कौबा अपुनबा लुप अमा सेमग्रे मिजोराम की कोनुंग आजुलदा लेबा यंग मिजो एसोसिएशन की सेंट्रल हॉलदा ngasi अयुक पुंग तरागा मखाई ताबदगी हौरगा पांगथोखिबा मिफम अदुदा एमएलए लेटपाव हाउकिपना कन्वेनर अमदी सिंहट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए
सिलुन थांगना सेक्रेटरी ओना सरुक याखी मिफम अदु आउदोपगी वरोल जोमी काउंसिल की चेयरमैन ओरिबा के ngaiteana thamge मिफम अदु सरुक याखिबा मियोय पुनमना था असigi tarukta आइजोल दा पांगथोखिबा मामांगी मिफम अमदा जो यूनाइटेड सेमननबा ओफम अदु ngasi thabak to onthoknaba chap yungna lemnakhe ayu gemadi dongthelgi haituna session ani thokna khaidoktuna pangthokiba mifam aduda ITLF kotu Hill Tribal Council kugi NP Manipur Mizo People's Convention Jomi Council Mar NP Semde Tribal Council Thadau NP Baifai People's Council Paite Tribe Council na chingba lup singilu chingba sina saruga khe masida sunatana tipai moki MLA ngusang lur sanate KNO ki spokesperson Silent Hauke Saikula Assembly Constituency ki MLA Kimniyo Hangsing United Jau Organization ki President Thangja Mangna Singh Bamyo Kyasu Saruga ke Mifamatu na kumna khanna rabagi tungda yo United ki convener ase MPC ki Award L Rengthal aina thau punana balem na ke Loiduna ko convener oina Zomi Council ki John ke ngai the ko ki NP Manipur ki Azang Khongchai Secretary da Mar AV ki Ranglai Ring Mar Secretary Finance da Koto ki Thanglet Kevgen Secretary Information and Publicity da ITLF ki Bagen Hauki Pamasung Executive Member Singhoina Hill Tribal Council ki Mangwelian Singchan Koki NP Sandel ki Saithang Hauke Koki NP Tengnopal ki Khaimang Kuite Koki Jo Ziribam Parjol ki Rothang Khun Sungten Singba Singhi Haire Fazin kiba khulngak pa manga thadoknanaba pung nifu gani pan ki ban chatharabasu thadoktabadagi makha taba khongjang ngasi nongthel pung amadagi police station singda phabiro haiduna miyam thomjin gadawre thasi ki tara ga daruki nabidang da khulngak pa chatluraga halakpa miyoi manga police na phajin kibagi mayokta makoi ba condition amada yautuna thadokadabani habagi demand tawraduna thasi ki tara ga nipan gi ahing dongyai dagi ngasi ahing dongyai phawpa manipur pumbada pung nifu gani pan ki ban ge khongjang changsin khrabasu Lenga ki maikedi makoi manga bothadoratre haraduna miyamga khusamnaduna bangi khongjang changchan kiba langthabal Kendra Clubs Coordinating Committee yauna tongan ba lupsing na ngasi namidang wairam apunba mipam amafam duna khanaraba matungda laukiba warep singi manungda hayang numit jungba pung taragani thoi tarakpada ima ivel amasung maira pai bising jauna miyam punlaba matungda nongthil pung ama tarakpadagi Manang nakwa police station singda punna thomjin duna aikoi gusu phajin biro habigi khongjang sangsin na ba warep na khre khongjang asigi matanda ngasi na midang wairam hairang goi thong maivam lekai da liba community hall da pang thoki pau gi mifamda langthabal Kendra Clubs Coordinating Committee ki convener Yumnam Hitler na hai khulngak pa miyo mga police na phajin gi ba du condition amada yaudana thadok pinaba lengak da haijarabasu thadok biraktrabanida miyam hupna phabiro habigi akan ba khongjang chatharagani haire Manai ngasi numidang waram pung manga makharam tarakpada khongjang asiga mari enana miyam gi mifam ama pang thokre mifam aduda tha asigi taraga darukta khulngak pa miyoi manga bu Manipur police na phajin bikiba phajin kiba thawng adu bo yamna kanna janing da phongdong na ke thawdog adu gi mayuk da sa thaki ba pung nifu gani pan gi Manipur ban gi khongjang phawu da Manipur lenga ki make da gi positive hoy response amata lak tawana miyam humna changsin ki ba khongjang asi lenga na karisu thawoidre leifak miyam gi sentiment khangbi haiba khangle Awafam asiga mari lainana langthabal Kendra Clubs Coordinating Committee Langthaban Kendra Maira Baibi Coordinating Committee Ol Kongba Road United Clubs Organization Kurau Makong United Club Sagolban Apun Balupamadi Kurai Ahongkai Thangjam Laikai Club Yauna Maira Baibi Luki Mihut Singna Kumna Khanaraba Matungda Tongan Ba Warep Khara Lauri Haike Warep Sing Adugi Manungda Ahanbada Miyam Hupna Sangsilaba Khongjang Asiba Manipur Laikana Thawai Bidaba Amadi Miyam gi sentiment Khangbidaba Asibu ngasigi mifam akan bamong da kandem tawe makata ba khongjang changsin na pa amatu oina yana pagi matungina hayeng Manipur pumbagi oina ima ibel maira baibi amasung isilinaw punamakna numitjung ba pung tara gani thoi tarakpada punsin biraga nongthel pung ama tarakpadagi manangna pa police station singda thomjin ba amasung aikoi pumbaso phabiro abagi khongjang changsin minana ba haina lepnare haire ani suba warep tana tha asi kulhumdoida Manipur da leriba CSO local clubs Organization amadi atai lupsing yauna apun ba mifama bapang thoktuna makadana khulngak pasing police na phaba punba aki akang pokhan ba tawdana ba khannaina na ba lemnare anisu phongdokladuna sangchile ba khongjang asta lamdam masaki miyamna yamna democratic oiba mongda sangchen bio ana mahna apil tawke nakala maromda Delhi da lerakli ba BJP ki MLA sing defense minister Rajnath ka unakre
थासी की तरह का मथोई की नुबिदांगदा यूथ ऑफ मणिपुर की म्यूट चामना सब मिनिस्टर एन बिरेन उनदुना तोंगान तोंगान बा डिमांड सिंह तक्सिन की बदा मणिपुर लेगा के मिनिस्टर अमसुंग एमएलए कुलुमदोइगा की मरकता यानाखिबा मदुंगिना डिमांड सिंह असी ताक्सिलुनाबगी दमक था असिगी तराग हमदोइ फावबगी मनुंगदा दिल्ली दे सलगनी हाइखिबगी मदुंगिना इम्फाल थदोक्तुना चटखिबदगी ngasi fawa Delhi da lerakliba BJP gi MLA minister singna ngasi nungthil pung amarom tarakpada Union Defense Minister Rajnath ka akthingna unakhe hari pawasna haibada Defense Minister ga unakiba duda BJP gi MLA amasung minister singi maikai dagi hauzik manipur da thokli bawa thok sing asi loichana ba thabak baikat pina ba taksin ba loinana Myanmar ga tainer ba gamkhoi faring da sambal khaba gi thabak loichin ba Manipur da NRC janhan ba Manipur da gi popi pambi sing marufang na muthat pada Mateng pangbiba amasung wafam sing asi Prime Minister dasu thabak oina pangthok pirangnaba taksan binaba haijaki haire MLA Minister singa wafam sing taraba matungda Defense Minister gi maike dagi su wafam sing asi thabak don thokna na bagi dambak Prime Minister da taksilakani abagi thajaba pirakre haire panbai abadi garang su MLA Minister singna Prime Minister ga unabagi matam pibinanaba Prime Minister Office PMO da aiba serol am pesin kiba laikhrabane nupi da kota piba bill member amana saugatun Lok Sabha da pass tawkhre Rajya Sabha da bill asi ngasi puthoklaga hayeng khanaduna pass tawgadore Puari oyugadori ba khongthang amada Women Reservation Bill nupi sinda kota piba bill 2023 House gi member amana saugatuna ngasi nubitang waram Lok Sabha da pass tawkhre bill ase hayeng Rajya Sabha da table tawgani aduga matangi numit habadi September kungani thoi da khanaraga pass tawgadore Union Law Minister Arjun Ram Megwal na ngarang house the table tawra kiba bill ase ngasi house ki members na yamna kupna khana ke tungda puari ohawraga da ba mong da bill ase house da belor ki khudang da bot tha dana ge bot tha dana ba adu da house ki member samri yankhai ga mari na bill ase gi sanhana na bagi maike da bot piki aduga member ani khana bill ase sanhaning da bagi maike da bot piki bot pang tok matam da Prime Minister Narendra Modi su mafam da Defense Minister Rajnath Singh loina na laimina ke Lebak asigi constitution semdokadaba bill oiba maramna house ki apanba member amasingi saruhom thopagi manungda ani na yadaga di bill asi pass tawpata yade aduba ngasi vote dhadana ba aduda house ki member samri yanghai ga taruki manungda ani khaktamak negative vote oikiba maramna saruk ahum thokbagi ani adu hendokna phangkibana bill asi yamna laina Lok Sabha gi pal lanthopangam ki bill asi khanabada opposition gi makedagi Rahul Gandhi na bill asi gi matangda observation piradun haiki OBC की रिजर्वेशन की वफम यावदबन बिल असी मफुंग फादबा मदि ओइरि अदुबो बिल असी सवली बिल असी ना इंडिया की नुपी सिंग बमंगजल थाना संगसिन बंगम ननबा सिंगथानिंग ओइबो खोंथांग अमनि लोइदना हाउस असी की मेंबर खुदिबंगना मसिबो याफम थोगे खन्ना नैनबा अदुदा सरुक याकिबी कांग्रेस लुसिंगबी सोनिया गांधी ना हाइके नुपी सिंदा कोटा पीबगी बिल असी कांग्रेस ना लेंगा पाइरगे मतम कुमजा लिसिंगनी निपांदा Rajya Sabha da puthokhi kumja lisingani tarada bill asi Rajya Sabha da pass tawraba tungda Lok Sabha da puthokhi dabadagi labs oike bill asi na lebak asigi nupi singbu lenga ki thabak thorumda yahon bangam lagani masan democracy ki masak phajahal lagani hana singthakhe mak tasunatana DMK ki lusingbi Kani Moji BJP ki lusingbi Srimati Irani da singba kyanasu bill asigi kanaba amasung saugatun wangangkhe Khuraijam atau bana UN Human Rights Council gi yanghai ga mari suba session da wangang khre Geneva da sathariba UN Human Rights Council gi yanghai ga mari suba session da Manipur gi IFSA gi Vice President oiriba Khuraijam atau bana saruk yaduna wangang khre Session asida makna Manipur da masana barom dum lepchana bagi hak sinabada amasung Human Rights violation gi thabak chatharakpada mercenary singsinare habigi wafam mayik singna phangtokhiba ga loinana UN Girum number 25 da World Evangelical Alliance na sinduna pangthokiba mifam amada sujarug yake mifam asda sarug yakiba panelists ahumna Manipur da hauji tholiba wathoki matangda aranba amasung nakal namadagi oiba reporting thamna na bahonarapada magi maigedagi panelists ahumgi mayukda asengba amasung asumba wafamsing thauna fanda thamna na bahonake koki panelists jauna panelists ahumna thamlakba aranba wafamsing reject tawduna makhatana asumba wafam sing phongdok na bahona bada magonda makhatana matam piki debada natana magi microphone phobo muthatuna thamki haire MLA sing na miyam gi ingtappa hanjalandrabadi miyam ga loina akan bakhongjang sangsinna ba sem saba loire Youth of Manipur me ahum gidagi Manipur da kangmasen gi lan ahrakhiba tha mari mapung pha ki panamit tha asigi ahum da saphong lakiba Youth of Manipur state asigi MLA sing da thamkiba warep sing gi mathang da section warol ama thamlagle ngasi Youth of Manipur na thorakhiba serol amada ngasi Youth of Manipur gi nahasing na Manipur laigak da thamkiba awarep sing ado
थबक तौन थोपगी ममी उरक्तब मरमना नासिंगी अपुनबना ताबीद्रबा लेखागमदी लेखाक लोइसिंगदा सेक्शन वारोल अमा नोलुकना थमजरी हाइरी वारोल सिंह अदुदे सदरिबा पार्लियामेंट सेशन असिदा मणिपुर की एमपी सिंह हाउस दा अजॉर्नमेंट मोशन थांगतपिदुना मणिपुर की इशू असि सॉल्व तहनबियो मियाम की खोलाव फुदुना दिल्ली सटखिबा एमएलए सिंह हाउस फावबगी वेन मरिक चुंबा रिपोर्ट मणिपुर की मियाम दा खंगनबिगदबने मियाम की खोलाव फुदुना दिल्ली सटबदा सरुक यात्रिबा एमएलए सिंह यावदबगी मतिक चाबा मरम पिगदबने अमसुंग पॉलिटिकल पार्टी की खेनब थमदना एमएलए सिंह सथरिबा पार्लियामेंट सेशन असि लोइदंगी की मांग ओइनना दिल्ली दा सतुना मियाम की ओइबा अपुनबो खोलाव असि पार्लियामेंट सेशन लोइद्रिंगेदा फोंदोकदबनी हाइरे लोइदना मणिपुर की एमपी सिंह असि स्टेटस की ओइबना इशू असि पार्लियामेंट पुथोक्तबा ताराबा अमदे एमएलए सिंह मियाम की ओइबा इंगतप हंजिलहनद्रबदी योडोफ मणिपुरना मियाम को लोइनन अकनबा खोंजंग संगसिनबा सेम साबा लोइरे हाइरे मरगसिदा सानाबगी पाउदा इंडिया की मोहम्मद सिराज आईसीसी मेंस ओडी बॉलिंग की रैंकिंग दा वर्ल्ड नंबर 1 ओइरे हंदक लोशन की एशिया कप 2023 की फाइनल दा विकेट दरुक लौकिबा इंडियन पेसर मोहम्मद सिराज जुमसके सनमिता लाउथोकिबा आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग की बॉलिंग दा वर्ल्ड नंबर 1 ओइरे बॉलिंग की नंबर 1 रैंकिंग असि इंडिया की सिराजना हानपोइना सही असि जनवरी दा फंगबा ngam अदुबो ऑस्ट्रेलियन जोस हेजलवुड ना मास्टादा मुनखिबनी एशिया कप की फाइनल दा इंडिया की मोहम्मद सिराज ना उठकिबा फजबा परफॉर्मेंस अदुगी मतेंगदगे श्रीलंका बुसुमनगी रन यांखैदा इनिंग्स लोइसलहनखिबने मैच असे इंडिया ना विकेट 10 दा चाउना माइ पाक्तुना टाइटल लौखि इंडिया ना जुम्बु वर्ल्ड पांगथोकदोरिबा आईसीसी ओडी आई वर्ल्ड कप 2023 की बांग ओइनन साउथ अफ्रीकन स्पिनर केसब महाराज रैंकिंग दा चाउना थाउ वांखतपा ngamkhre महाराज ना उठकिबा फजबा परफॉर्मेंस अदुगी मतेंगना मंगा सोबा अमसों डिसाइडिंग ओडीआई मैच दा साउथ अफ्रीका ना ऑस्ट्रेलिया बु माइथेबा पीतुना सीरीज लौखिबने अवबा मैच अनि माइथीग्रबा मतुंग ओडीआई की सीरीज लौवा साउथ अफ्रीका ना मंगा सोबा टीम ओइरे बॉलिंग की रैंकिंग दा थाक वांखतक्रबसिंग अदुदी अफगानिस्तान की स्पिनर मुजीबुर रहमान थाक अदि काखलगा मंगा सोबदा अमसुंग राशिद खान थाक अहुम काखलगा मंगा सोबदा लैखे बैटिंग की रैंकिंग दा साउथ अफ्रीका की एनरिस क्लासन अमसुंग इंग्लैंड की डेविड मलान बु थाक वांखतपा ngamkhre साउथ अफ्रीका की क्लासेस ना अंदक ऑस्ट्रेलिया का सानखिबा सीरीज अदुद पुनरन 163 लौखि मागी परफॉर्मेंस अदुगी mateंगदगी अहानबोना मकोथोंबा 10 की मनुंग चनबा ngamkhre मफम केदा कुकी मिलिटेंट सिंह नंगै कापसिलखरे खुलाई फारे कुकी मिलिटेंट सिंह ngasi युग तोंगन तोंगन बा मफम सिंह नंगै कापसिलक्तुन अटैक तौरखरे खुजु खुलाई के फारे पावसन हाई इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का थंगनना लेरिबा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की साइकल पुलिस स्टेशन कोनबा साइमन बेलेस लगी कुकी मिलिटेंट सिंह ngasi ayuk pung 8 makharam taba matamda singdai singtamna nongmai round kya kapsilaktuna attack dorpadagi khul ngakpa singna su hantuna kapada nakalani ki marakta pungkhai amarom khutong nakhre khutong namba aduda misimina natragana asokapan nangkhibagi paudi phangba leitre amarom da Bisnupur district Morang police station konba laingang kuki village lagi fuwala tamna kuki militant sing ngasi ayuk pung manga makhairum taba matamda nongmai round khara kapsilaktuna attack tawrakre attack tawrakwa aduda mesimina natragana asokapan gi paudi phangba leitre nakalabarom da Impal West District Police Commando Sanghaithel outpost amadi GR gi apunba timna Sanghaithel amadi longa Quireng village da ngasi nungtil pung amaminen ifu mangarum taba matamda combing operation chathagre khuzugulai fak kaya fagale fagalaba khuzugulai singa dudi bom kapnarba local medji I pipe pambi nongmai to single barrel ama 12 barrel nongmai gi kapyariba maru yangkai motor cell mari amadi electrical wire ne fagalaba khuzugulai singa du pasoi police station da sinagre haire margasida kuki militancy ki mathong huktaba thabak lemnanaba nagana warning tawkhre kuki militant sing sa thariba mathong huktaba thawong sing ase khudak dalip kadabani aina ukhrunda khundariba tangkhul singi apex body ama oiriba tangkhul nagalong TNL da akan ba warning tawkhre TNL की वाइस प्रेसिडेंट RS जोलिस ना खुरेक पीतुना थादोरपा सेरोल मनहाय इम्फाल उखरुल लंबीदा समना सतोक ससिन तौजरिबा तंकुल मिसम बियामबो थेंखांग केदा कुकी मिलिटेंट सिंग खामदुना चेक तौबा अमदि अकी अखंग पीबगी थवंग असी यामना तोसिलकले असंगबा थवंग असी मणिपुरदा थोकलिबा वाथोग असी येंगलगा खरा मखैदि तंकुल फुरुप असिनसु खांगतुना लाखिबनी थवंग असी यामना मथोंग चादबा अमदि काफिफम थोक्तबा ओरबसु वाथोग असी साउथोरक्तनबा अमदि पामदबा थौदोक सिंग थोरक्तनबा खांगलाखिबनी अदुबा मखातना असुमक चथदुना लागलबदी मदुदा थोरकवा अफफतगी टेक्साक पुंबा कुकी मिलिटेंट सिंग पुफम थोगे वाफम असी इम्फाल उखरुल लंबी की नागेट द खुंदारिबा कुकी की खुंसा सिंग यामना अक्चन लौगदबने
लोइदना कुकुई मिलिटेंट सिंह चथरिबा थौंग असि खुदक्ता लेफनगदबनी मधु नत्रबदी मसिदा थोरकपा अफफतगी टेक्साग असि कुकी खुंजा सिंहसु चप मानना सरुगी थोंगने मरबसना तंगदु लेताना लेजरिबा उखरुल डिस्ट्रिक्ट असिगी इम्फाल उखरुल लंबीदा कुकी मिलिटेंट नत्रगना ग्रुप नत्रगना लनाई मियोसिना असिगुंबा मथोंग हुक्तबा थौंग चथरिबा असि लेप्ट्रबदी हंदकी असिना अरोइबा वार्निंग नि आनसु सेरोल असिना मखा तारे नखला मरोमदा नागागी लम इनसी अमा फौबा कुकी जो फ्रुपना थेंगबा यारोय हाना एनेसन आमना फोंदोखरे एनेसन आयमना थदोरकपा सेरोल असिना मखा तन हाय नागालैंड की हालाकी मिनिस्टर के थेरीना फोंदोखिबा वाफम अदु यामना चयनबा मने कुकीसिना मणिपुर तोखाइबा लेंगाक तानपगी मतंगदा फोंदोरकलिबा वाफम असिदा थोइना ngakningai ओइदे मागी वाफम असि मणिपुर की जियोपॉलिटिकल ममुत ताना खंगदबगी खुदमने मणिपुर की वाथोक असिदा एनेसन आमना हौजिक फावदा याउसिनदना तुमिना लेरकली अदुबो कुकीसिंगे डिमांड नागा लम इसी अमा फोबो सोकपा यारोय हाइबसिदी ममांग थक्तगी हौना खंगनदुना लाखरबने असिगुंबा चरगसदा के थेरीगुंबा मियोय अमदि यामना चयनबा वाफम क्यामरोम फोंदोरकपा हाइबसि यामना लेबक थीबने माघाना मिखलदा माय पाकलमलबसु हौजिकती भोट कादतुना मियांगी महोत सिनबा यादबा मियोय अमने मरबसना मांगना फोंदोरकलिबा वाफम असि सनबा याबा नते निंगसिंगबा याबदी मणिपुरदा थोकलिबा वाथोक असिगी मनुंग चना कुकीसिंगना मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट खरागी तोखाइबा चीफ सेक्रेटरी अमदे डीजीपी थमगदबनी हाइना ममांग तकदा डिमांड तौरखिबदसु एनएसएन आमगी मैकेदगी अकन ममुंगदा यानिंगदबा फोंदोरखिबने कोनयाक मसा अमा मफम खंगद्रे ngase yupung taraga mathoi rom tarakpada andro ps ki manung chana leiba ugi mil amada thabak suba yawba nagaland ki mon district ki monyak su khuldagi peyaw konyak sahi kunthra ga nipan apokpa leikitraba mobo konyak ko ba mioi ama thoki badagi thiba khangdana leire thawdo ga sigi matang da police ta missing report ama file tawrakhre hare aroibeda content sing asigi markui ba pau khara asiba pau damjariba manipur local news youtube channel asidagi yangberiba punama padaga jari channel isna domda kana rabadi subscribe tawi business subscribe tawi ro maloina like and share to su ka wi ko namako amagana thagazari